Dobra vam večer iz Klagenfurta sa Vorterze stadiona Staganovski, to je Lobodzinski, to je Muravski, pa na neki način i evo naše taktičke postaje, vidjeli ste i to. To je njihova jedina šansa da idu dalje. Kapetan je Mihal Zevlakov. Sada prilika za prvi opasan centaršut i Runja se snašao. Runja se snašao vrlo dobro. Četvrti sudac. I ovo je bilo neugodno, opasno. Najjači naš čovjek u skoku glavom tu je Knežević i njega sada nema. Pa prije njega svakako Hrvoje Vejić koji je dominantan u skoku, koji ima jedan fantastičan tajming. Ostro je svoj Rakitić. Našao Klasnića, Klasnić. Fino, ide Pranjić iz drugog plana. Pranjić dolazi, Pranjić može i pucati Pranjić. Išao je nekako polu nabacivanje, polu pucanje, što li je bilo. Da, izgledalo je da će ići stvarno na lov vratara, ali kao da se predomislio u zadnjem trenutku i odlučio centrirati tu loptu. Rakitić. Evo ga. I malo je izvanredno to. Petrić i Vejić. Teško bilo vidjeti u tom skoku koje je dirao loptu. Vejić je šutirao, čini se. Klasnić. I lijepo uzeta lopta, Pranjić je tu. Pranjić, to je jako dobra lopta, jako dobra lopta. Šteta, kasnio je možda koji djeličak sekunde Mladen Petrić. Fantastično su ovo odigrali, izvanredno ubacivanje Pranjića, šteta što je bio Petrić kraći malo. Kad bi tako svakih 30 minuta, eto ga preko 12. Evo gola. Evo Klasnića, i pak Boruc. Petrić provuči to, ali evo dolazi i Pranjić. Rakitić, nema zaleđa, Rakitić, Boruc i korner. Ponovo je Boruc fantastično reagirao. Ali Igore, Boruc dobro reagira, ali naši su izveli 5-6 odličnih kombinacija. Opet lijeva strana ide, Pranjić, šut Pranjića. Leko ima jak udarac, putaše Leko, ali pokraj gola. Fino. Dobro raspoloženje u našem taboru, onima koji igraju, među onima koji sjede na klupi, među onima koji sjede i navijaju ili skaču po tribini. Jedno je otići u Beč neporažen. Pa naravno, i pobjeda večeras bi dala ogromnu satisfakciju. Samo Klasnić neće proći, Rakitić cilja i neće ni to ući. Šteta. Prvenstveno radi navijača koji ovdje na ovaj fantastičan način bodre hrvatske reprezentativce. Svjesni smo da oni neće zamjeriti nikakav rezultat večeras jer Hrvatska slavi. Hrvatska je presretna jer naši igra... Jedna vrlo lijepa prezentacija nogometa i od ove 11-torice ili zapravo 12-torice već odluka ušao umjesto Kneževića. Ulazi unutra da ispratimo ovo. Klasnić. Vasar se pustio prednost. Da, Pranjić je tu. Evo prilike. Klasnić, to je to, zasluženo, sasvim zasluženo, 1-0 vodi Hrvatska, Klasnić je upisao u strelce, znate zašto nam je uvijek drago kad Klasnić zabije gol ide. Fantastično, ali pohvalimo Kirosa Vasarasa koji nije dao Klasniću prekršaj u onom prvom naletu, vidio je da Pranjić nadire iz drugog plana, pustio je da se igra nastavi što je rezultiralo pogodkom u korist Hrvatske. 53. minuta, Hrvatska vodi protiv Poljske, strijelac Klasnić. Znate da je u Njemačkoj proglašen posebnim junakom godine jer se vratio nakon one teške operacije i otklanjanje jednog bubrega, ali Klasnić ima taj nos, to se ne gubi, nos za gol. Tu za centaršut i ovo je opasno Rožer i neće ući u gol, što je dobro. Mi smo imali manjak sreće u realizaciji, evo sada malo peha i za Poljake. Ili za ovog poljskog Brazilca. Pranjić će to stići. I da vidimo što će biti, ništa. To je prokuelo paralelno sa Golinijom. Ali evo ga Pranjić. Pranjić i to Boruc brani. I Runje, bravo Runje. Odlično. Puca je Saganovski. Niko Kranjčar. Kroz trojicu, probušena lopta. Velepotez, Pranjić. I Smolorek strašan je, to se vidi da je momak koji zna, Smolorek koji dugo igra u Bundesligi,
u Dortmundu, pa i u Nizozemskoj, u Feyenoordu, sada u Španjolskoj, u Santanderu. I oko ova dvojica naša stopera, kao što je bio i prije Knežević, ali sada je opasni Smolarek napred. Smolarek, ne treba mu puno prostora da uputi opasan šut. A i jedan Poljak je ostao ležati. Sada mislim da je pogriješio sudac. To je Rožer tamo stradao na igrača. Smolarek. Pobjegla je lopta Čorluki. Ajmo Runje. Tako je Runje. Ne daj. I Neda Vejić. Odlično. Zahorski je imao šansu utakmice. Jedna samo kriva procjena u našoj obrani. Evo, rodila se ta vele prilika. Tišna Ževlakova, puno je brže od njega. Pa tegao je. Da, bilo je tu još nekih rješenja, ali evo, Rakitić je okušao i taj svoj udarac. Hrvatska ponosno ulazi u četvrtfinale sa 3 pobjede, 3. ostvarena u jednoj jako dobroj igri ovih momaka koji su ipak pomalo u drugom planu, osim 2-3 koje igraju u prvih 11. Vrlo dojmljiva Hrvatska, vrlo ohrabrujuće uoči sljedeće utakmice. Sve čestitke svima